Ahojte ľudia, to som ja, Stierač SK, a dneska vás vítame v 10. časti stierania žrebov. A dneska tu máme jednu rentu za 5 eur. Takže nebudeme to zdržovať a ideme na to. Takže moje výherné číslo sú 35, 47, 31, 19. Takže dúfam, že dačo vyhráme. 47, prosím, nie. $32, to je nič. 꿈이었어도 나 헤어나오지 못했어. I don't wanna wake up, just wanna back up. 우리가 함께했던 것을 난 너무 서러운 너를 가렸어. 아무것도 보지 못하게 넌 아마 내가 오늘 미워둔 기억 속에서 너를 찾고 있겠지. 더 많은 것이 보내 우릴 갈라섰다고 난 변하지 않았어. To you I wrote my life, but before I sent it you were far away. The song can never reach you. 이 노래 듣게 된다면 예민해졌어. The song can never reach you. 아무 일도 하던 그대로. Dúfam, že to bude 19 alebo z týchto čísiel a... takže nič. Renta. Takže dajte mi like a odber na toto video, takže ahojte.